Ujisu kerlalong syakri jamu Yahweh. Wan lada ba udan yarin kat kabo ukerlalong syakri. Kadipana nagabenda jamu Jisu kalangga kuri bakan pinyotiayawu. Badus nautan na dia kadipana. Kumba kibriyo kisnautan na dia kawai. Ko himen ko para bait ha utrai Jesus Christ. Kejimpule mendakas ni kahikai ni syapanga jingkar dor jangga jingim badu Jesu. Syapanga jingkar dor jangga jingmap yaki pop. Yaga jingmap yaki pop kabang hilayop pediang lembaga jing syashitom jangu Christ. Yes no naga kitabe Yesaya nang yatulupa kakarang hangi syapanga jingsha shitom jamu syakri jamu Yahweh. U syakri jamu Yahweh ulakit halu jamu yaga jingsha shitom. Mano bade utau syakri jamu Yahweh ude u Yesus Christ ukun jamu. Lembaga jimpediang yaga jingsha shitom u Yesu ulakit yaki pop jangi. Ulakit yake jing cincar jangi, ulakit yake jing pang jangi, ulakit ya bar ki jing sosi jangi. Ladangi duai syarhan hau Jesu kaya kaban sejah hangi. Ngin salai luit nakapa, ngin salai luit nage jing shita, ngin salai luit nage jing cincar, ngin salai luit nage jing sosi ki jangi. Kane kalonge jimmendoi ya baro kibayid ya Jesu ni habanang ban id ya Jesu ni habanang komu ya Jesu ni habanang ban ya renka bad Jesu u syakri jamu Yahweh u Jesu kerlalong syakri jamu Yahweh wan lada ba udan ya renka kabo u kerlalong syakri ulawan ban syakri yani ulaban ban sait yani nakapa ki syakri ki sait yakiyi ki syakri ki sar yakiyi ki syakri ki sait yaki jain don diberi ki babu yaki syakri hayi tentang ki konro ki langkum ki syakri namar nisno try yakiyi minta ujisu ulahu syakri ubasmat kakam ujisu ulang syakri ubakomo ya upa ula kile bansai yaki pop jongi jai bandrio bara baru ni syakri ula komo baru la bu ya kalendi kumno ba ula bansai kui ya ke pop jonga perte bad kalau kedipana ko himan ko para kadbang idang yusno nya ke gospel nin sanang yo ye ke jimbatai jong kane ke jinglong syakri jongu Jesu armo ke sendran jongu Jesu wo Jacob badu ya anis ki kon jongu sabadi kila wan shau Jesu haga gospel jongu Matius kala on ka kemi jongu ki kon jong sabadi kala wan shau Jesu hangne haga gospel jongu Markus ka on baru armur ki kun kilawan syau Jesu bale kilawan kidon kam ayo nau Jesu kidon kam ya ka burong nau Jesu la on kotrai ai la dia ni ban syong haka kerdan haka himajame syaka mon ne syaka dia to kine kidon kam ya ka kerdan nau Jesu kidon kam ya ka burong kipan ya ka burong nau Jesu Ngiru ngilang kikul kibapan ya ka burong na Jesu. Ngilang kibapan ya ka jingdon jingem na kabenda jangi. Nipan ayu na Jesu bonsi. Habang iwan mas bakuin nipan ayu. Kibaduk kinduay kotray penrius payani. Kibaris pa kinduay kotray penroy shushu ya kaspa jangi. Ya kibapang kinduay kotray penkoy penkiay. Yagi ba jingjar kinduai kotrai perlai lud yang naga jingjinjar. Yagi ban kan buram kiram kotrai penio yang ya ka buram hakano kano kador.
Yaki bam don kam kiong kotrai pinio kam yang nipan ayu na utrai nipan yakie kie kabayade bat kedok nipan bunsin ya kabayade bat kedok jongi kanongo na preng jongi nipan ya kabayade bat kemensiam kanongo na preng jongi ngeduai kotrai penris pa yang aha kemensiam kanongo na prenjongi ngeduai kotrai penku dianga kotrai yarap yang banyap ha ke jinglong mate kanongo na prenjongi ngeduai kotrai yarap yang ban batriang yang ke jingai janga kanongo na prenjongi ngeduai kotrai pelong rikui dianga lada baru kikun keduai kotrai perlong rikut ianga ngilaban nimlaban mudur katno mud ki rikut kilaban don hakari kasih hills Henry dona ba ki durwi keduai kotrai perlong rikut ianga Henry pinban ngiduai kotrai penio yakane kata ianga tik ujako baru yanis kila panayo na ujisu kila kotrai nikwa meleye nagabenda jomi kaya kata kila nikwa bansham haket haka himal jomi hima ayu kila perkat wad hadin bakila yad badu jesu nagabenda laisne ka hima kabamut ya ka hima ba unsa seng haka pertei Tekila pangan dia kekerdan mantri, ne chief minister, prime minister, ne kano kekerdan kabakam he. Uji sulam ningkau, nangda kikwa ya kekerdan baar balai namar kilong armud kisipara. Tekila ya minjur bak prenjogi, lada uji susha ngansin ya kaban ningkau pensolam baar. Lase uwe ulam beningkau uwe baar. Kum kekerdan bakai kiru. Tekila ya menjur. Dalam Yesus koroi banai kerdan kila dan ke jinyas ngautu hapren jogi nengim tipsu. Lese enda uji ladau Yesus menjur tau nganai no kekerdan ya pi beningkom baa te enda kila mina kamadu Yesus kinjindli ya kajian amang tip ek apostol ki klain bah ben ya kajian. Ha wat halin diru kisai ya kajian mano bakarau tam hapren jogi. Tekane kadang jinglong jongi beriuk kita jangan badu Yesus. Kane kadang jinglong jonga badu jompiru. Nikwa yo burong. Wan habang yo ngilong ki syakri bajana ay jongutrai shalinde ngidon kata ke jingkwa ban yo burong. Enda ngilade train agabenda kabalang. Lada omdon mano om chicken din harken din pilale shabash ngidon ke jimba be hapo jongi. To kini ikon armod jong sabadi kila kuaya kaburang bansyong hakamon barkadia minda piha ban sautu mano bala bansyeng ha syong hakadiang jong Yesu hakitinu belaka ublay ula pensyong ya Yesu syakamon jong kabamud hapadeng ublay badu Yesu omla bandon mano bansyong minda usabadi badu yanis kip kliayu Yesu ai kerdan yangi pensyong ket yangi syakadiang kabamud hapadeng ublay upa badu Yesu kata kamud kilapan ya kabapala omdon mano balaban syong hapadeng upa bad uko namarki ya syong hajan namar katinu ublay la pensyong yawo syakaman jong ublay kabamud syakadiang jong Yesu Filaban mundur lana pikwa ban syong hakad kamon jong Yesu nagabenda upa Yesu usyong hakadia tegane kalongka jingpan jong sabad kikon sabadi lesay ngilaban long mensemba kudu syong hapadeng jongki kilong trinity kendra kini kilapan pala kalantas nautu kaya kabakipan buan sin ya ka jingpan jongiru kalong kalam nongering kalam snautu buan aparen jongi nipan buan ke barana utrai kalam das nautu kalam das syampa
Henry Jesu la pensha yaki Jesu ang kumno yaki pimbat snauto kaya ka ba pipan hato pilaban di naka kuri bangan di bad hato pilaban pedian ya ka baptisma kabangan so yo pedian minta kaya ka kuri katkom ka jings snauto but ka context jongi ju kuri ayu kuri badap daka wine kuri badap daka wine kuri hangne kabamur badap daka wine bad kuri badap daka wine kan le kumno yeni kalau sehotana bandi lase don bon aplang jombe baladi ya ka wine Palestine wine na ka Israel kalau kaba tiap bad kalau kaba sehotana bandi but baro ki ju kinte bashin rangi shai di yakene ka wine onde ka wine ka ba pinguai don roi ka wine ba pinguai don ka wine ru ka ba pintian to minda Jesu hoy hato pila bandina kene ka kuri bangan saddi kai ban sajia ladaki kuri ki di wine pala kai ban sajia kinsa yotia kinsa sho santia kinsa buai Bakin dia Om don kampan dia hayihuru Tentang kibriu habaki buai palat Kikolai ban tiaru Wat halon mau Wat halon harur surak Wat halon kiplan Kim don kam Ia ka jing dia babhata Nama Kawain Kapinyo tia kloy Ia kibriu Teka kuri Kawain Batkai kaban saja Kalaban pinbang yepi Kalaban pensngau tenag yapi, kalaban pensngau bha yapi, kalaban pinyotia kloiru yapi. Tamindaw Jesu hato pilaban di na ka kuri bangandi mga kaya jimut pilaban sa oto. Hangne mu Jesu laong ka kuri ha ka jingim jo mu Jesu kalong kadimpana. Kadimpana kalong ka kuri ka ba Jesu kadaw hangne. Badu Jesu Kalba kibri kis nautan na de ka kuri namar kadon wine hapo ngas nautan na yaka dimpana namar kadon ka wine ka baai jingim ha ka dimpana nagabenda jungi Jesu kalanga kuri bakan pinyotia yau badus nautan na dia ka dimpana kumba kibri Kesno tanat ya kawain. Kohimen ko para Jesu terwa ya ki apostol ya kane ka kuri nagadaga daw ladapi kinmao ha ka jing kawain paska Jesu ula shambamba ki apostol nandawang nganom disho ya kawain ya ka kuri tat hadu bangan poi sya kaburam nama ya ka kuri basau ka bau Jesu la kadau kalam ka dimpana nama katkum ka dustur jongi ju kaladan south leki kuri bakindi ha kasni buram paska henry Jesu umshim la tremandi ya ka kuri ka basau ka bau Jesu kadau kalam ka dimpana balwa nganom disho ya ka wine ya ka so why tan hadobangan da kiburam ni sauto kaya ka bau Jesu kadau hani baru Jesu tarwa yakine ki apostol baro yakine ka kuri kaya ka kuri kabala ban penbang yang minta nagabenda ki kristan baro ka kuri hanne kalom kadimpana tinaga bagada Jesu la omro lada pikwa banlongi senranjonga lenya lade baya kadimpana but kaneka gospel jonga Marcos kabashipo kahikai ban ningom shapanga jinglang senran baru we uris paula wansha Jesu banong nakoban bud nakoban yo jingim bamje kaya ka banga de banle baru Jesu kile dino ke barro nanda Jesu kran shapanga jing shashitam ukono buryo udeban shashitam udeban shaya bad udeban mipan hagasngi ka balai Teke jinglang senran bajana itam kalon kiba kaloi bandi nakane ka kuri kabau Jesu ukdau minta kuri kabamot di baro pesanto kuri kabamot ding pana nanda
o Jesu la kadauro ya ka baptisma hatopi koloi banyai lemba kene ka baptisma kabangan seperti manga kaya ka baptisma kaya ka ban sejia lemba ka baptisma jempen kuit na ka po makaman la ka baptisma ka kadau yangi ya ka jempen kuit pa ka jempen kantang na ki po jempen kantang ya ka parte na ka po jempen kuit ya ka parte na ka po tapi tahu Yesus ngan seperti ya ka baptisma kaya ka baptisma ka bau Yesus kadau hangi ke jiniap ka dempa na kalong ka kuri ka baptisma kalong ka jingia tahu Yesus lempa ka jingia ka jona pinsa yo jempen kuit na dong shadow na ka po jopi kau imen kau para haba Yesus la ong ya ke apostol para Arnold hoy pensa yo ke kerdan henry ombe mana banai ke kerdan henry ka shom ha upa banai ya kene ke kerdan ha ki ba ulala bakalong bakilong gi ba hok baru la angro pensa dina ka kuri but pensa yo jing baptisma pensa yo ya ka baptisma ka batimai ka bamod Yesu ong ya ki pensa ya brumapi pensa shashitam rumapi pensa pedianro ha ka jing pur mensiam ya ka jing long mater bar light no ya anis bakut baro kat wengud ki apostol kilayap mater kilayop pediang ya ka kuri kilayop pediang ya ka baptisma menda naga benda jomi kai ka jimur janga kuri kai ka jimur janga baptisma lada pikwa ballong kristan ki bakut ki bajanai piru pideben trang yakane ka kuri baka baptisma hakachini barban pediang yakane ka baptisma u Jesu kadau kumno u Jesu wong ngide ballong bas nge verit mensia ki basoro kemlaban pediang dipana kalong ka dak ka shinjong ki bas ngevri nama ka don jingla rain lupa hak dak ka shinjong ka dipana ya ki basorong ki nam siskum nongen pediang dipana nama hado minda kalong ka dak ka shinjong ka jingla rain jingja burong tangki bakaloi man pinja burom yalade nagabenda ukris kilong rikoi ngide ballong bakaloi ban pinja burom lese ki parelog jongi kin pinja burom yani lese ki bahin gasem jongi kin pinja burom yani nagabenda ke jinge lese ki bri saudam jongi kin krentan burom yani habangi longi bariyu balai habang ni kwa balong rikoi kibri kinam shish une rikoi le mele duai riu balai le mas bakoi le duai shirhem le jinya sentesta le prapot le yisne yekiwe te bon ki rukam kin karen persyayani balai ke jingtumu jogi kalong ban karen thad buram kabamud kata sen niakendo ki brio ki bakom kine ki bakren tar burong ini tolong bakkemen hakamen siam namar bale kala jan edi panah ka jingim jompiru haba pisna ulla rain namar ki brio ki kren tar burong ye pina ka benda ka jinge tolong bakkemen hakamen siam jompi kadelen shat kemen po jompi namar bale ujisu ulastang ban terwa hangiru ya kadempana bunsin kibri kim sautu ya kaneka benda hakajingim mensiam habang idang kibri ki bayale persyayani ni du jingkerman penban banin stamban keren khana baki paralope utaulele kunne kata kalale kunne ngadon gajing shitam kunne konda terte tan hadu bangilade eto shipo arpongod nimjus nohun mensiam kabamod ngila IT no di panah hakiway kolimen ko para
kading panaba chisha kalong kabangit pidiang da ka jinghon mensiam ha ka jingim chuni to namne shakama kae kaba pide banle kotrai nga kholoi bandi na kane ka kuri kolongo me longo pa ke bas ngap yanga pigi kon samla ke bas ngap yanga pigi kinna ke bas ngap yanga kae kaba pide banduai kotrai penbit pendiang yanga banganduk long kaba kholoi ban pidiang ya ka de pana ngadon ka dim bana babon jai ngam don jingsut ngam don jingat tali hayinga sem ngadon ulog ubashat kala yang barabo ubashukor yang barabo ngadon ka tengah kamburom yang ngadon ki kon ke batam seneng lenter ngadon ki mi ki pa ki ram ju ken kordor ye ke jinglong kon janga ngadon buon ke jinge hakama janga hapadeng kane ka jinge na kholoi ko trai bandi na kane ka kuri kane ka longka jingi kai jong jisu nanda ka baptisma manga kele mat ni de bania manga kele mat ni de bania hatolong basu bania ninom ya hakada kenrengin ya hakayi go jongi manga kele mat ni haben yeah, we have to die in our ego. Manga kelima kalong kechinya. Manga kelima ni neven ken mau ya ka baptisma jongi. Lada ujisu ukein korea lade badu op tab kat ublay manga kumnang ya hatola banya unyako badu blay penban. Henry ulah pediang ia ka sain dur jom ubale bagula pendrit yalate kabamur jing baptisma kabau jisu kadau hangne kalom ka jing sngeuri mensie kristai ki bakoloi ban pendrit yalade upa pendrit yalade hakamat ka kemi ki kun ka kemi ki kun ka pendrit yalade hakamat upa ki kun kikon ke pendrit yalade hakama kimi kipa kisnavutu bad kisnavulan ye ka jinton kam jungi ko ke pendrit yalade kayinga sem bakhloi baniap man ka keligma naga benda ujisu kelongi inga sem basaiso kayinga sem bayo buromru arta teko himen ko para ngalang kajingiap man gagalipma kawan kajing tenju haga jingim jobi ban snow hek india yap no haga taka porhi kawan ka jingkwa ban penhar pon ya ki para ya ki himme ki bale bain ya pi yap no haga taka galipma naga taka jingkwa jombi ban le bain ban penhar pon kawan ka jing snow hapo jombi ban karendong ban pengsan yalade namar piyo ye don buon ki beriuk ki leben ye pikwa ban pengsan yalade kawan ke jingsno hapo jombi haba ki beri ki tarai sungi ye ki kren lai por rukam persha ye hagas nong katau kawan shi sundan hapi ban le ban pensha ya baro ki beriuk yap no hakataga por on kotrai mette na dong shadong mem shimla pengsan yalade haba melayan hakamat ka dorbar haba kila payan yeme hakamat pilatus mem shimla krene ye melayan nagabenda ka jingshisha ngaru nganyang nagabenda ka jingshisha kaddu kadwai mensa yalam pianga hakahok kohiman ko para kane kalonga baptisma Ngibaro nilayo pwede ang baptisma, Henry, ngimbat pentray ka ya ka baptisma haka jingim joni. Hangne, nado mendakas ngis ngautu baptisma kabamot ngadebeniap man gagalima. Ngadebeniap hakamat kibriuk kibalebenya. Ngadebeniap hakamat kibahalor haba lesay ki kren tad buram yang kalendau. Nganyap, nganong kren persyaya ki. Nganong kren persyaya ke balang, nganong kren persyaya ki kimi pa, nganong kren persyaya ki bahala, nganong kren persyaya utengah neka tengah, nganong kren persyaya ki parala, haba ki kren tad
burong ka baptisma ka tray ka man ka kelitma. Ka baptisma jong Jesus Christ ka tray ka nadu wa Jordan hadu lum Calvary ka baptisma jong Jesus kalaya rengka badu ulaya chia hakamat ke beryu balawan ban kerentan burong ya. Ko himmen ko para u Jesu u God u wearing iway pa iway banlong ki shakri jong ki way habang ipintre kam yakane ka bo jong ka baptisma habang ipintre kam yakabo jong kane ka kuri kabangin sa di man ka por ngin sa kalalong shakri ngin snobutu ka jing kordor jong ka jinglong shakri jong pare tumduai nakapinda kane ka jingay kotrai melapin baptis yang melapindi yang nakane ka kuri nakaloy ko Jesu balang syakri man ka kelima kalam ud kalam na kalam kenyum kalam beta kalam sarok ngan komu yame kotrai Jesu karko kardok yani hikaya ni bandi nakane ka kuri ban banyo yakane ka baptisma man ka kelima bangin longi syakri ki bacana ki jame enya ro ya utrai Jesus Christ Amen.